katika Kristo Jambo. Tunaendelesha somo letu namna tutakavyo faulu katika maisha. Na musomo lenye limepita tulijifunza gisi tunapaswa fanya kusudi tuingie ndani ya roho ya wengine, tupate nafasi ndani ya roho yao kwa kujitoa, kwa kuwa na susi yao. Na programu hii ya kufuata au kazi ingine tunapaswa fanya, tuhakikishe tumeishi na amani na watu. Tuombe. Utukuzwe Mungu mwenye rehema zote, kwa sababu uko juu ya vitu vyote na unatawala kote. Tuwezeshe tunyenyekee ili nuru yako ituangazie, kusudi tuwe vyombo vinavyofaa kwa ajili ya kazi yako. Kupitia jina Yesu Kristo, amen. Tusome Waebrania sura 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, hapana atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Amen. Tunajua kama tumesema ni vizuri kuwa na warafiki, na wakati tuna nafasi ndani ya roho zao, watajisikia vizuri kuishi na sisi. Lakini ni kugumu kupata rafiki kamilifu. Kukuwa na enemy fidel, kukuwa na enfrere fidel ni kugumu. Lakini ni kugumu zaidi kuishi kwa amani na hawa wandugu, marafiki, kaka, dada. Si rahisi. Na hii imeleta migogoro kwa sababu kila mtu ni mdhaifu. Utaelewa madhaifu ya mwenzako wakati unafanya naye siku moja, siku mbili, mwezi moja. Utaelewa kama ni mdhaifu. Kwa sababu Mungu ametuumba tuna makote positif na kote negatif. Kila mtu ana vizuri vyake na vibaya vyake. Kwa hekima ya Mungu vyote vinafaa. Lakini na sisi kama wanadamu, na sisi tuna madhaifu vile vile. Kwa saa hii tunataka tuzungumzie namna gani tunaweza ishi na hao wandugu ambao wanatufaa na sisi tunawafaa. Kwa sababu wakati tunakuwa na rafiki na ndugu, tuna faida kwa yeye na yeye ana faida kwetu. Namna gani tutafanikishwa kwa huyu ndugu? Ni wakati tumeishi na amani na yeye. Nimetangulia kusema kwamba bila shaka tukiishi na ndugu na rafiki atatukosea. Tunahitaji tufanye nini? Kwa sababu watu wameishi na vidonda, wameumizwa na wandugu wa karibu. Sasa unafikiri sasa juu ya ndugu, na wengine wanaanza sema kushirikiana na watu sitaki. Lakini una lazima ya watu. Unapenda watu wakukaribie. Kipindi kizito ni namna ya kuishi. Utafanikiwa wakati utaomba Mungu kila siku akuwezeshe usamehe huyu ndugu, rafiki ambaye amekukosea. Ninajua haiko rahisi. Sikwambie umuite mfanye kikao. Ni pala akijitambua ndipo unamsamehe. Kwa sababu Yesu wakati wanafunzi wanamwambia awafundishe kuomba, akawafundisha juu ya mbele tuombe, tutie mahitaji yetu, tumwombe Mungu hivi: tusamehe dhambi kama vivi na sisi tunavyosamehe waliotukosea. Tunahitaji kuwasamehe wandugu na hawakutuomba msamaha. Hii itatusaidia kama tutaomba nguvu kila siku, tuhakikishe tumeshinda. Tumewasamehe ndugu. Kama ni rafiki, kama ni kaka, dada, jirani amekukosea, omba nguvu kila siku. Hakikisha umemsamehe. Ninajua haitembee haraka.
lakini Mungu mwenye uwezo wote atakusaidia na utahakikisha unaanza weza, unashitukia uwezo wa Mungu unaanza kupermettre kusamehe ndugu. Msema alikusema mbaya, alikukosea, utende kushirikiana naye bila shaka, kwa sababu unaamini kwamba Mungu atakutetea. Biblia inasema kisasi si chetu. Tumwachie Mungu atutetee, atulipishie kisasi. Na ikikuwa hii prinsipe inadirije maisha yetu, kama tutatembea hivi kila siku, tutakuwa tumefanikiwa. Marelasio zitabaki, zitadumu. Hasa huyu mwenye alikukosea, kama unamsamehe, haukufuata vyenye alikusema jana, haikufuata vyenye alikutendea, anashangaa. Kwa sababu kama utamsamehe ndugu au rafiki, amekukosea ukamsamehe, haukujali na ile, ukaendelea kushirikiana naye, anashangaa. Hakuna puissance ya kushindia kusamehe mtu kama alikukosea na haukumuinterpele. Sikatai kama atajitambua pia yeye si vibaya, kama anaweza kuambia mambo nilikufanyizia jana au nilikusema unisamehe, si vibaya. Lakini utakuwa umefaulu na uko juu sana kama utafanya hivi sa vile Yesu alifanya. Unajua wakati walikamata Yesu, wa mitume wakakimbia, kisha Petro ambaye alifuatana na Yesu mpaka kwenye walimubeba, akamukana mara 3. Yesu akafufuka, akaenda wapi? Akaenda tafuta wa mitume, akawakuta kwenye walikuwa wanafichama ndani ya chumba. Akawaambia nini? Amani kwenu. Tuwatakie hawa wandugu wa rafiki ambao wanatukosea amani. Tushirikiane nao, kwa sababu utabadilisha marafiki kila siku, kwa sababu batakukosea tu kila siku. Utabadilishaka wanawake, wanaume, unawaza mara hiyo huyu hata nikoseaka. Wakati iko anaanza shirikiana na wewe, akosa tajitahidi, akosa wewe iko serious, lakini ni mzaifu kama wengine. Kumbe Mungu atuwezeshe tukitaka faulu, kwa sababu kila relation iko ya maana. Na relation ni utajiri mkubwa kama tutaifanikisha. Kitu ya pili, tuhakikishe tumejitambua, kwa sababu na sisi hatuko watakatifu. Kama utatembea ukikosea, hakikisha umejitambua, ukaambia mwenzako nilikosea, unisamehe. Hapana bakuconvaincre kikao, batafute mapreve ndio utike, utakuwa umepoteza kitu cha maana sana. Lakini hakikisha ukajua kama conscience na kuambia nimekosea ndugu, nimefanya tendo mbaya, muendee mwambie nisamehe. Hivi utafanikiwa mu relation zako. Relation zitakuwa solide. Mutakuwa plus que bandugu. Tusema anaweza kuwa ni haiko hata wa kabila yako, lakini kwa sababu unashirikiana naye, ulimsamehe alikukosea, ukajitambua wakati umekosea, ni kusema mutakuwa solide, mutakuwa nguvu sana. Umoja ni nguvu. Huu umoja utakuwa ikiwa tunajitambua na tunawasamehe wakati wa ndugu wanatukosea. Mungu atuwezeshe na atubariki. Amen. Utukuzwe kwa sababu uko mwema, kwa sababu una uwezo wote. Tuwezeshe Bwana tuyaishi maneno yako. Tusamehe wa ndugu ambao wanatukosea, tujitambue vile vile tunapowakosea, kupitia uwezo wa jina Yesu Kristo. Amen.